sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selamı, rahmatı, bereketi olsun. Allah subhanahu wa ta'ala Cuma gününü barı uzak tutu berekeli kılıp, Cuma gününde kılınan dualardı kılgan olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine gelir. Beynema nahnu culusun inde Resulillah, ittala aleyna ruculun şedidu biyad tiyar, şedidu savadi şah, la yura aleyhi etherus sefer. Sahabalardan biri aytıyorlar, biz de Peygamberimizin aldığında oturgan mezgilimizde, bizge de oşol şurada bir kişi girip geldi. Al kişinin de kiyiminin aktığı öte katı. Taktağanda, taktağ aytkanda kiyimi öte apafakay bolgan, taptaza bolgan bir kişi geldi. Şadidu savadi şah, çarçıdağın öte kapkaraydı. La yura aleyhi esarus sefer. Anda safarga çıkan musafirden bir izi, musafirden belgisi yok. Musafir bolgan adam elbette kiyimi kirdeydi, çarçı cüdeydi, kançatın beri cünelek bulur. Birok bayağı bizge gelgen adamda bir musafirden belgisi yok. Kiyimi de taptaza, çarçıdağın kapkara jakşına kaydı. Ve la ya'rifuhu minna ahadun hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cana al kelgen adamdı, bizden aramızda hiç kim tanımaydı. Bizden aramızda o şu teritoriyada yaşayan adamlardan emesi. Cenab-ı adam gelip durup Peygamber aleyhisselam canına oturdu. Feastada rukbatayla rukbatay. Peygamber aleyhisselamın tizesine özünün tizesinin canaşaklı oturdu. Yani tigisi tizelerdi. Son Cenab-ı vavada'a kaffayhi ala fakhray. Cana ikile kolunu salına koyup durup adet menen moldaşlık bağınday atahiyat oturganda jakşına adet menen oturduğu Cenab-ı Peygamber aleyhisselam'a ayırdı. Ya Muhammed aleyhisselam akhbirni anil İslam. Peygamberimizden soradı. Ey Muhammed aleyhisselam maga İslam jönünde haber ver. İslam degen em nedir? Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqima salat ve tu'tiye zekat ve tasuma Ramazan ve tahuccel beyt in istata'te ileyhi sabila. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, İslam degeni birinci. En teşhede en la ilahe illallah. Allah'tan başka Huday yok. Cenab-ı Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisi, Cenab-ı Allah'ın kulu de kübölüp veriyor. O şu kelimeni aytın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeni aytın bu İslam. Andan ki ve tuqima salat 5 vakit namaz okun. Ve tu'tiye zekat zeketini veriyor. Eğer malın zeketke jetse. Eğer egintigini ala turgan bolsa, egintiginden ushurdu veriyor. Ve tasuma Ramazan jana Ramazan ayı kelgende Ramazandın orososunu karmao. Ve tahuccel beyt in istata'a ileyhi sabil. Jana kudretin jetse, mal jagынан, jol jagынан kudretin jetse. Taqtab aytkanda, jol dagın emin, tınç bolsa, malın akçam dünyoң jetse, ajıga barıp ajı kılıp kelүүm. Kola sorak. Bayağı Peygamberimizin aldına gelip İslam emine dediler. Peygamberimiz şu 5 nesini düşündürdü. Anan kayra sodaklar. Turaytınız ya Allah'ın elçisi dedi. Fa'acibna lehu yes'aluhu ve yusaddiquhu. Biz tangalık deyip bayağı sahabalar. Ne için? Adatta bir nesini soragan adam anı turaytın deyip aytpaydı da bilbegen adam sorar. Birok bu adam oşol nesini bilgenge okşop birinci sorunu belediler. Andan keyin Peygamber aleyhisselam cevap verse turaytınız deyip anı tasdiqlap da koyuyor. Ve qala akhbirni anil iman. Cana ikinci sorunu verdi. Ey Muhammed aleyhisselam maga iman jönünde haber ver. İman degeni ne? Qala an tu'mina billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mina bil qadari hayrihi ve şerrihi vel ba'si ba'del mevt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, iman degeni Allah Teala'ga iman keltirin. Allah Teala'nın varlığına, birliğine, bardık жақсы sıfatlarına Huday Teala'ga iman keltirin. İkinci, Huday Teala'nın periştelerine iman keltirin. Periştelerinin çınığı var perişte, hak ekendiğine işeniyor. Ve kutubihi, Peygamber aleyhisselamdan kelgen bardık kitaplerdir, hak kitap ekendiğine iman keltirin. Degile Kur'an'ımız, Kur'an'dan aldığınki Tavrat, İncil, Zabur, ya andan aldığınki 114 sahifa dağı. Taqtab aytkanda şol bardık Hudaydan çıkıyor, jer betine çıkıyor kitaplerdir, bardıgını Hudaydan bizge berген ökümlerinden işenir. Ve rusulihi, Cenab-ı Huday Teala'nın bardık peygamberlarına işenir. Peygamberleri hak dindi çakıruğa gelgen de işenir.
Bir degele Peygamber Aleyhisselam emez. Peygamberimizden aldırkı bardı 124 mingdin tegereginde olgan peygamberlarning bardığına iman keltirdi. Dagı uşul jerde bir nerseni aytып ötölü. Ошол bir nerse kata kılbaydı. Uşul hazır 7 nerseni aytılат, imanın 7 şartı var. Ошол imanın 7 şartından bir şartı azayıp ketse, al insan bardığına iman keltirбегендей болуп калат да. А бирок ушул 7 нерсеге толук ишенген адам, ол намаз окубаса деле имандуу. Намaz okubagан үчүн өзүнчө bir баягы күнөөкөр болуп, күнөөнүн үстүндө жүргөн болушу мүмкүн. Же бир арак ичип алса, бир жаман иш кылып алса, күнөөкөр болушу мүмкүн. Бирок иманы бар, ушул адашпайт, иманы бар. Эми эгерде ушул 7 нерсени бирөөсүнө ишенбей калса, анда иманын ажырап калат. Бул жерде дагы бир нерсе айтты. Анын элчилерине, пайгамбарларына дегеле Пайгамбар Алейхиссаламдан алдыңкы бардык пайгамбарларга. Анан дагы бир нерсе, пайгамбарларды чектеп койбойт. 124 миңта пайгамбар келген дебейт эч качан. 124 миңдин тегерегинде. Себеп биздин иманыбыз неке? Пайгамбарлардын бардыгына ишениш эле да. Эмеге десе 124 миң деп чектеп койсоңуз, анда 124 миң дагы битта кошулган. 124 миң битта пайгамбар болгон болсо, анда сиз битта пайгамбарга иман келтирбедиңиз да. Эми бир пайгамбарга иман келтирбеген, бардык пайгамбарга иман келтирбегендей болуп калат да. Ошон үчүн ошол нерсени чектөөдө ката кылбайт. Же 124 миң десеңиз битта аз болуп калган болсо, битта кошуп бериңиз. Пайгамбар эмес адамды пайгамбар кылып бериңиз да. Ошондуктан айткан сөздү пайгамбарлардын жөнүндө айтсак, 124 миң деп чектебестен балким ошого жатыр 124 миңдин тегерегинде. Мүмкүн көбүрөөк, мүмкүн азыраак. Кыскасы канча пайгамбар түшсө, алардын бардыгына иман келтирдим деп жүрөгүбүздө иман болуш керек. Анан вал яумил ахир. Жана кыямат күнүнө хак экендигине. Жана ватуп мина бил кадар. Тагдырга ишенүү. Вал баъси ба'дал маут. Жана өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине ишенүү ушул имандыр. İnşallah mayda, onu başka tema kılalım. İnşallah diye bir sözler geliyor da maşhur damlalardan mınday desen şirk iken, pirken. Al nesiller şirk emez. Daha bu sözde inşallah ki cumalarda kenarına açık hareket kılırız. Andan keyin kola sodakta. Bayağı sahaba, bayağı adı gelgen adam Peygamberimizga iman jönündө surады dagы. Peygamberimiz imanın 6-7 şartını bardığını düşündürüp bergенден keyin kayra arkasından bilbegen adamga okşop emес, balki bilgen adamga okşop sodakta. Tуура айтыңыз деп атат. Kola fa akhbirni anil ihsan. Andan keyin bayağı суроо berdi. Bizge ihsan jönündө суроо айтып бериңиz. Ihsan деген эмне? Ihsan деген эмне деген dediler. Peygamberimiz aytты: "An ta'budallaha ta'ala ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Allah'a Allah'ı körüp turgандай kulçuluk kılуу. Eger ага дөрөтүн жетпесе, Allah meni körüp turat деген сезим менен kulçuluk kılуу, ibadat kılуу. Bu şu ihsan dedi. Qala fa akhbirni anis sa'a. Anda maga kıyamet jönündө aytıp beriңiz dedi. Mel mes'ul anha bi a'lama min as-sa'il. Peygamberimiz жооп берди. Kıyamet jönündө suralуучу адамдан караганда, суроочу адам билүүчүрөөк dedi. Анда баягы айтты: "Akhbirni an amaratina." Ошол кыяматтын белгилери жөнүндө айтып бериңиz анда dedi. Эмне белгилери бар? Кала Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Antalidal amatu rabbaka." Kıyamattın belgilerinden birisi çörü özünün kocoyunu töröp kalat. Çörü özünün kocoyununu töröp kalat. Bu ne degen? Azı bizden yaşadığı var mı? Kanday? İnsan ayal kişi balanı töröy, bala çoğoyoktağın apasını çörü kulday kızmakla cumşap kalat deydi. O degeni çörü kul özünün kocoyunu töröp kalat degeni balası apasını şonda kızmakla cumşap kalat degen söz. وأن ترى الجفاة العراة العالة لأعشات يتطاولون في البنيان. Kiyinde dağın kıyamatın belgilerinden birisi hazır uçurda var neyse cılangaylar, cılangaylar kiyimi de çok ele aldı, koy bagat ele, jakşınakay kiyimi de çok ele, kiyim kiçine koluna mal kiyip kalsa üy kurularda jarışıp kalacak dedi. Birinden biri sen ne kadar yukarı koydun, ben senden karaganda jakşırak üy kuruşun gerek deyip üy kuruda insanlar jarışıp kalacak. Bu dağın kıyamatın belgilerinden. Thumman talaka falabistu maliya. Thumma qala ya Umar, atadri man as-sa'il? Qultu Allahu ve Rasuluhu a'lam. Fa innahu Cibril atakum yuallimukum dinakum. Anan Cenabı gelip şunca sorunu bergen adam kayra çıkıp ketdi kayra arkasına. Anan Peygamber Aleyhisselam aytdı: "Umar, uşol kelgen adamdın kim ekenini tanıysın mı, bilesin mi?" dedi. Umar radıyallahu anh aytdı: "Allah ve Rasuluhu a'lam." Allah Cenabı'nın elçisi bilүүчүрөөк, men bilbeyim.
Анда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жаңағы келген адам Жабраил алейхиссалам еді. Жабраил амин, Жабраил алейхиссалам еді. Сілерге, сілердің диніңерді, сілердің адеп ақыларыңарды, сілердің ғалымдар менен, же пайғамбарлар менен болған мамлеңерді үйретуге келді деді. Не қылды ал кіші келгенде бірінші? Жақшынақай пайғамбар алейхиссалам алдына келгенде чөгөлі отырып, сұрағанда дағы қарасаңыз, ең керекті сұрауларды берді. İslam жөнінде, иман жөнінде, ihsan жөнінде, қияматтың белгілері жөнінде. Баяғы тоғы өліп қалса içinde тұқым қандай болады деген қошқан бір болған сұрауларды берген жоқ та. Балким өзіне керекті, шариатына, диніне, ибадатына керекті болған сұрауларды берді. Анан адеп ақлақмен отырды. Мысалы, бұл хадистен алатқан сауабымыз үшін екен, сұрау бергенде так дана dinimizге, исламымызға керекті сұрау берді. Баяғы өзі керекті емес болған екі алымды тылаштырыш үшін бір нәрселерді айтып, фитна қозып жүрбеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ад-дуnya дару ман ла дару лаху, ва малу ман ла мала лаху, ва лаха яджмау ман ла ақла лаху." Дүние дейді, бұл дүние қорғаны жоқ, жұрты жоқ инсандың жұрты дейді. Мекені жоқ инсандың мекені. Бұл дүние малы жоқ инсандың малы. Бұл дүниенің арқасынан жүгіріп дүниені топтой, мән ла ақла лаху, ақылы жоқ инсандар ғана дейді. Аның арқасынан жүгіріп, ақылы жоқ инсан. Başka bir hadis айтады: "Ад-дуnya ла тасфу ли муъминин, кайфа ва хия сижнуху, ва балауху, ва хия джаннатул кафир." Дүние дейді, ешқашан момын адамға таза бойдан қалбайды дейді. Дүниенің арқасынан жүгірсең, әлбетте бір күнөге душар болып күнөге байланып қалышың мүмкін берді. Қандай бұл дүниеде инсанға таза, момын инсанға таза болсын дейді да. Бұл дүние инсандың, момын инсандың қамақханасы болсын. Момын инсандың дозоғы болсын. А бірақ бұл дүние кафир инсандың бейіші екен. Ушул эле риваятка bir окуялардан бирөөсү, ушул Абдикадир Жилани деген улуу чоң аулиялардан бирөөсү. Өтө улуу аулия болгон. Ушул зат миңдеген шагирттери болгон. Анын жашоосу шагирттер албетте көп болгондон кийин устазын урматтайт, сыйлайт. Анын жашоосу анча-мынча падышалар дагы андай рахатта жашашуу эмес да. Анан bir адам, bir кафир келет дагы, жаман кийим, баягы боңуштарга окшоп кийинип алат дагы, анан баягы аулиянын алдына келет. Устаз, sizin aytқан сөзіңіз бар. Момын адамдың жашоосу бул дүйнөдө тозок сымал болот. Момын инсан, мусулман инсан бул жашоодо жашаганда тозоктогудай жашайт. А кафир инсан болсо, бул жашоодо жашаганда бейиштегидей жашайт деген деп айткан сөзүмүз бар. Эми сиз элестетиңиздер. Сиз мусулмансыз, сиздин шагирттериңиз менен болгон жашооңузду карап, падышалардай бейиштегидей жашап атасыз. А мен кафирмин, бирок менин жашоомду карап, кийген кийимимди карап, тозоктогудай жашап атам dedi. Анан жанагы аулия баягы боңушка окшоп кийинген адамды чакырды, бери кел. Аттан түшүп, бери кел. Жанагы адам келди, келгенден кийин оң колун биринчи көрсөттү. Оң колун көрсөттү да мына ишин көрсөттү. Баягы кафир оң колунун жанагы аулиянын оң колунун ичини көрдү, бакырып берди. Эй, эмне болду ат десе, мен сиздин бейиштин бакчаларында рахаттанып жүргөнүңүздү көрүп атам. Эми айт dedi. Менин ушул миң шагиртим менен падышалардын жашоосунан дагы бийик, жакшы жашоодо жашап атканым бейишке салыштырмалуу кандай экен? Айтты, сиз ушундай бул дүйнөдө рахатта жашасаңыз дагы, бирок бейишке салыштырмалуу бул дүйнө тозок экен dedi. О дегени, момун инсан бейишке салыштырмалуу бул жашоосу тозок дегендин мааниси ушул. Анан кийин экинчи колун көрсөттү, сол колун көрсөттү, мына жеңин ичини көрсөттү. Ал аулиялыктар болгон да. Карамат көрсөттү. Анан жанагы кафир сол колуна карады. Сол колуна карады, бакырып ыйлап жерге жапып ыйлап калса. Шагирттер тургузуп, эмне болду, эмне ыйлап атасың dedi. Жанагы кафир айтты, мен өзүмдү тозок отто күйүп аткандыгымды көрүп атам dedi. Эми өзүң айт. Азыр бул дүйнөдө боңушка окшоп жашап аткан болсоң дагы, бирок тозокко салыштырмалуу бул дүйнө кандай экен dedi. Tozokla salıştırmalı bu dünya değişkendir. Bunun manisi, hadisin manisi şu ki, bu yaşo bu dünya, momun insanın tozogu, kafir insanın beyişi degen şu ki. Ha, momun insanın beyişi inşallah ölgöndeki kıyamet. Naha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anil abbi nefesen vahida. Bir neçe Peygamber aleyhisselam'dan bir neçe sünnetleri su içiydi,
tamak jegендеги bir neçe sünnettер жөнүндө айтып өтөлү. Кошумча Naha anil abdi nefesen vahiden. Peygamber aleyhisselam su içkende bir levruttab içip koygondan kıygan dedi. Bir levruttab. Sunu elbette 3'e bölüp içiş gerek de. Bir levruttab içip koygondan kıygan. Ve kole hâlâ zâlike şurbu şeytan. Cana aytkan bu sunu birle kötörüp içip koyup bu şeytanın içişi dedi. Antan sırtkarı medisina iliminde dağın var. Bu nerse. Çünkü Peygamberimizin köpçülük sünnetlerini karasanızsa medisina ilimi dağın tasdiktagan. Bu birle jutup koyup aşkazanга singirүүгө başka köp ziyandары var. Öte köp ziyanlar. İlk Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti de. Oşonluktan su içkende elbette birinci 3 yolu bölüp içeriz. İkinci Naha anil akli ta'amil hali hatta yumkin. Peygamber Aleyhisselam ıssık tamakты jegenden tıygan. Issiq tamakты ıssık abağında jegenden tıygan. Ziyanları da var eken. İlk koşunca Naha anil nafhi fi ta'ami ve şarab. Peygamber Aleyhisselam tamakça içindik içip, tamakça yapkanda, çay yapkanda oşol tamaka üylöp içkenden tıygan. Jaş ballarga füylöp içteysiz koca андай debeydi. Balki biraz suutup al iç. Füylöp emes bu. Kanday suutasыздар bilbeyм. Aralaş tamakta aralashып suutасыз, бирок füylöp emes. Себеби füylөгөндө insanlar demди alıp turup, demdi çıkarganda jaman gazlar çıgat ozdon. Jaman gazlar tamakты içip atkanda füylösөңүз, oşol tamaka түшөт да, анан ашказанга келет, ашказандын оорулары ошодон пайда болот. Ошондуктан тамак жеп атканда, ичимдик жеп атканда тамакка füylöp içпейди. Naha an ayyashroba rojul qoyman. Cenab Peygamber Aleyhisselam suyunu içkende tike durup su içkenden daha tıygan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su içkende tik durup su içkenden daha tıygan. Naha an şarabi fi aliyati zahabi vel fidda ve anil akli fihima ve anil culusi aleyhima ve naha anil harir. Cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın idişte su içkende, altın idişte koldangandan, же болбосо күмүш идиште суу ичкенден, тамак ичкенден тыйган. Жанадагы ошол эгерде күмүштөн, алтындан болгон олтургуч болсо, аларга олтуруудан да тыйган. Ва нахай арир жибекти дагы кийим эркек кишиге айрыкча жибектен, алтындан, күмүштөн ошону колдонуп иштетүүдөн тыйган. Аял кишиге боло берет. Күмүш дагы, алтын дагы темир тезек боло берет. Бирок эркек кишиге күмүш, алтын жарабайт. Анан жана тиш койдурганда дагы жакшы эмес ошо. Tiş koydurganda biraz ihtiyat kılaydı. Altını tizip altanız erkeklerçi. O da ayallar. Altında, kümüşler ayallar. Biz koydursak başka neyse koyduralım. Bırak altın kümüşemiz. La tusallimu taslimel yahudi ve nasara fe inne taslimahum bil kufufi vel havaic. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. Sizler de Yahudi, Nasranilerdi salam veriyorsun diye salam verip gelir. Birbirine salamdaşkanda Yahudi cana Nasranilerge okşop Cöğütlerge okşop salamdaşpagılar dedi. Kanday salamdaşu? Alardın salamdaşusu bil kufuf. Allah kandar menen. Ayva dep kotkemizden. Al jarabait musulman. Uzakta olsa selamu aleykum. Bol bolsa kol menen selamu aleykum. Ayva dep koz bol. Privet. Bol boyut bu nerse. Bu Yahudilerdi, Nasranilerdi salamdaşusu. Je bolboso alardın dagı bir salamdaşusu bil havaic. Kaşlar menen ket. Mitip oru kaşın kıyımdat koyup ket. Aytar oşo men salamdaşusu. Jok. Musulmandın salamdaşusu anday. Musulmandıkı Esselamu aleyküm, koldu jakşınakay kızıp, jakşınakay jelkeler tegizip, görüşüp, uçraşıp. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa ahdina wa fiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim bi rahmatik. Allah